turagushimiye cyane mukama kuko turiho turi basima muri izamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 kubw'ububasha bwawe. Imbabazi zawe nizo zaturengeye, imbabazi zawe nizo zatubeshejeho, imbabazi zawe nizo zaduhinyanyuriye ubuzima, zitubuzimanuka, ziraturengera, zitutandukanya n'ibyaha n'ibyago. None rose mukama akangonongono kose twaba dufise mu buzima bwacu turakihanye, turakiyejeje, turagusabye ikigongwe ku magara make yacu, kandi tugusabye umugisha no mugwiza mu byo tubayemwo byose. Renganira ubuzima bw'abarenganijwe mukama, bohora baboshwe, uruhurira indushi, utungisha abakene. Duha umugisha n'umugwiza, duha umunezero, duha ibyiza n'ibyishimo, turinde kubaba, twagure twagukigwe, tunezereze tunezerwe. Mukama urukundo rwawe nirutubeko mu izina rya Yesu Kristo. Mukama ububasha bwawe nibutubeko mu izina rya Yesu Kristo. Mukama imbabazi zawe nizitubeko. Turakwihereje kuri uyu mugoroba kugira ngo ibitameze neza ubigire neza. Turakwihereje kuri uyu mugoroba kugira ngo ibitaryoshye ubiryoshe. Turakwihereje kuri uyu mugoroba kugira ngo ibidashimishije ubihindurira amateka. Twuzuza urukundo rwawe, twuzuza impuhwe zawe, twuzuza imbabazi zawe, duha ubutware bwawe, uduha uburinzi bwawe. Amaraso ya Kristo adusesekarire ko tugira igikundiro mu byo dukora byose, kandi twemerwe mu byo tuvuga. Mana mutima mwiranda mugisha w'ijambo ry'Imana kazi, kugira ngo ubuzima bwacu bugira agaciro mu izina rya Yesu Kristo kazi, kugira ngo imbabazi z'Imana zibe kuri twebwe kaze. Turakwakiriye rwose nuze, kugira ngo tumurikire dukora uko data ashaka ko dukora, tubone guhembuka mu buzima bwacu. Amen. Tugire Kristo. Tugire Kristo. Bakunza abo mukama aho muri kumande zine zisi. Twese dusangwa muri ya Yesu Kristo, urukundo rw'Imana, ububasha, ubwenge, ubwizigirwa, ubutore, ubutwari n'ubudangarwa byose bibe mu buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo, umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Amen. Ndabahaye ikaze muri izamu ridasanzwe ryo gusuzuma ubuzima bwacu bwo mu ibanga, tugafata umwanzuro wo kwegera Imana, nayo igafata umwanzuro wo kutwegereza ububasha bwayo. Uyu mugoroba imbere ko dusozera uyu munsi wa 13 wo muri ya mishi 21 y'amasengesho, dusaba Imana ngo tugire ikintu gishasha. Ndashaka kuganira n'umuntu byiyangaye byanse bimwe nyene, avuga ati aha nyene nta kuntu nyene nta kantu byaheze. Ndagomba tuganire kuri ijambo rivuga ngo ni gute umuntu yo kwitegurira gusanura ubuzima bwiwe. Iyi nyigisho ndayifatiye ko kuri uyu munsi mwiriwe muhimbaza umunsi mukuru w'abakenyezi,
Kwanga mu Burundi byashyizemo kwimbarizwa mu ntara yagutse ya Gitega mu ntara yagutse ya Gitega ikuri igenekerezo rya 9. None ni gute umuntu yo kwitegurira gusanura ubuzima bwiwe? Hari igihe ushaka gusanura ubuzima bwawe binyuze mu nzira zitandukanye. Ubwa mbere, hari igihe ubuzima bwawe buba bwarasambutse kubera kutamenya kwawe. Ubwa kabiri, hari igihe ubuzima bwawe bwasambutse kubera ko wijajara ukavuga uti ni yare ibyo ni ibintu bibi gose. Icya gatatu, ari igihe ubuzima bwawe bwasambutse kubera isezerano urimo ugasanga bwasambutse kubera uwo musangiye isezerano. Icya kane, ari igihe ubuzima bwawe buba bwarasambutse kubera igisokuru kibi, agacinyizo, karande, ibisuzuguro, imivumo, umugayo. Ibyo bintu byose ndaje tubiganire ko turabe ibikane inzira zine ushobora gucamo ugasanura ubuzima bwawe bwamaze kugirane bwamaze gusambuka. Ubwa mbere, hahandi ubona ko warambiwe ubyutse, wabirambiwe ubyutse, wababaye ubyutse, byakuzengereje ubyutse, byagutunuje ubyutse, byagusesereje ubyutse, byakuduhiye ubyutse, byakudundumiye ubyutse, byaguteye ubwoba. 5 hahandi nyene urumva muri byavuze ngo Imana yacirakora byiza ibyo nani y'abantu benshi, ikora ibikomeye cyane no hanyuma yaje rirakora. Mana yacirakora ego ibyo nani y'abantu bose, ikora ibikomeye no hanyuma yaje rirakora. Imana yacu irakora igakora ibyananiye abantu kandi no hanyuma ya zero irakora. Iyo Mana yacu ikora niyo Mana usenga iyo byangiritse. Mugihe nariko ndasoma igitabo cy'abacamanza nasobanukiwe ko iyo wamaze gutsindwa hajya uvuga uti nguvu zanje zakoze, ubwiza bwanje bwakoze, ubwenge bwanje bwakoze, amafaranga yanje yakoze, inshuti zakoze. Mugabo aho ngeze simbona icyo hangu, abaganga bakoze aho ngeze simbona icyo hangu. Nibazobahende ngo sena rishobora kumvikanisha umugabo n'umugore gusa nyene kubw'umutekano w'abantu, kubw'umutekano w'igihugu, kubw'umutekano w'abakomoka baraprika itegeko. Kandi nagera amabwiza ukuri iryo tegeko ntabwo ari ngombwa ngo ribe ukuri uhanywe abari wabwirizwa guhanwa. Kubera iki? Urugo rwubakirwa mu isi y'umwuka gusumba mu isi y'ibigaragara. Iyo ni nayo mpamvu iyo wabuze ukoresha leta niyo gufasha ngo urongore. Kandi umugabo yakwase leta nishobora kugufasha ngo umwizingirire. Umugore yagwemukiye leta nishobora kugufasha ngo ntibikunda. Hacagaruka gukora uburenganzira bwiwe. Urugo ni isi y'umwuka, ni isi bitagaragara. Mwari mukwiye kutaruta, mwari mukwiye kutarusenyura, mwari mukwiye kugubaka. Niyo mpamvu kugira ngo ugere imbere ya senare abari sekuru yanyu. Undi harabanza gusenga, harabanza ubujenama, harabanza abapatira, harabanza abakuru, harabanza. Ariko ngomba kuganira n'umuntu yabirambiwe, si n'iby'urugo gusa, n'iby'ubuzima byose. Haji uvuga uti nta kindi simbona igano riyo ya madeni, simbona icyo nokorera umugabo wanje ngo yongera ngire icyizere, simbona icyo nokorera umugore wanje ngo yongera nyizera mundwe anyubahe, simbona. Haji uvuga uti simbona, niwe ngomba kuganira nawe. Abanyisirayeli uri kuraraba igitabo cy'abacamanza, nta hantu namwe Imana yigeze ikorana n'abanyisirayeli atari kukanya. Na Samusoni ari Samusoni ngo yajugunye ihene, hajya inyota imwishe, yasenze isengesho rivuga ngo Uwiteka ngira amahirwe simparugwe muri iyi mibyima y'amakafe umari inyota. Ikimenyetso cy'uko hari ku gatsi ka nyuma
mwumvirize ingane Bibiri ivuga. Abacamanza 15:17 ngo yajeje kwigamba acajugunya wa mubangabanga kure aho hanacahita Ramatire. Arahava aranyotegwa cyane atabaza umukama avuga ati niwe washizeho iyo ntsinzi yambaye mu minwe y'umusabyi wawe, none ubu nicwe n'inyota nongere ngwe mu minwe y'intagenye. Nari hafi ya se Manowa, nari hafi ya nyina, acagatiwe n'imibyimba gusa, yegereye hafi yabo yiciye abantu. Kandi igitangaza cyatumye abica cyavuye mu ijuru, kuko n'Imana yagicagagura imigozi yari yabushwe na bene wabo. None inyota iramufasha, asenze isengesho ati none ngwe muri izi ntagenyegwa marugwa mu bwimba wabo, none ko barije nabishe bajavuga ngo nanje nishwe nande. Ubundi byasaba ko Imana ifata umuntu akaza atanga amazi cyangwa icyo kurya, akasanga Samusoni muri iyo migimba hari mu karere uwo muyata wakagerera mu ngo byemera. Byasaba ko Imana ifata inyamaswa nk'igikona kubwa yagifata kuri Eli. Mugabe ibyo byose twiyumvira nk'abana b'abantu sibyo Imana yakoresheje. Habaye iki? Ngo Imana ica yugurura ikinogo cyari Ilehi. Aha ndanicaye muri iyi studio, hashaka kuba hari ikinogo kirimo ibyo kurya, kirimo amazi yo kunywa, kirimo amafaranga kuri muzuzu kwambara, kirimo umuti wo kunywa ngakira indwara, kirimo iki nimuzotinge gukorera Imana anyway ku musozi wari wo wose mu kibanza cyo cyose. Ngo amazi acadudubiza muri cyo. Nagira mbabwira ko kijya gihe wabirambiwe, kijya gihe waherewe, kijya gihe wananijwe, hakora isengesho. Kandi isengesho si mwaramutse Mariya wuzuye inemijuru ariko bitanwa ndabarahiye kuko uba wamaze kuba umwimerere. Agayi uri kurasoma mu gitabo cy'Itanguriro, yakoze Agayi yikoreye amaboko mu buryo bwo gusenga. Yararaga ati Burahima arantaye yanteye inda, iwacu nagenda uruhinja sindayibuka, ni wanyamahanga si mu Baheburayo, inda nayitera mu Baheburayo, nakuriye mu Baheburayo. Acikoreye amaboko akiri mu gahinda, ijuru ruguruka bagayi Agayi inshoreke ya Sara na Burahimu uraje uravaye ahabwa umurage. Iyo agahinda kagutsaye abantu bagutsaye ntuzokorora inda y'igitwarira ngo ni kubera yabuze uyitirirwa. Hajya mu gahinda kawe uri kurabaza Imana, mbabarira ugaragaze ko wambabariye, mbabarira ugaragaze ko wambabariye, mbabarira ugaragaze ko wambabariye. Hajya nyene haba hari icyo gukoreka. Kandi rabigaragaza na wa mwana kabaho. Gumari cyayugurura ikinogo cyari Ilehi, amazi acadudubisa muri cyo. Samusoni aranywa, ubwenge buragaruka, asubira gukomera. Bakundwa b'umukama, bashinga naye, bapfasoni, basore, bigeme, nshuti, bakunzi b'ijambo ry'Imana. Mwe turi kumwe kuri kino gicaniro ntukihe. Bundi Samusoni nawe arafise ikosa kuko ari yajugunye ihembe atazi cyari muhanda. Yabwirizwa guheza kubica, agaje abaza ati none Uwiteka ungiriye neza ndagushimiye. Yatakaje amashimwe mu mutima wiwe, agwiza ubwigambi. Hari gihe bituyangarana kubera gutakaza amashimwe ko mashimwe Imana irahaguruka igakora. None rero bakundwa b'umukama, ajya byayangaye senga. Tusenga kuko uryohewe, ntusenga ku mutima ukwemere gusenga. Ku mutima uri muri uyu mubiri, ukwikiye muri uyu mubiri.
mutima umeze nka kujya kwisuka ubundi umuhini ni igiti uko bakibaza kose isuka nifite akamaro gusa byose bitaraniye iki akamaro ko na nyasuka ntuyirimishe mwe ritari mu muhini na nyamuhini nuri mutari mwisuka kandi na nyasuka no muhini birima bidafite amaboko birimisha uko ni ku mwana w'umuntu adashobora kubaho ngo aryahage aryame anezerwe abyare aheke arambe aroranirwe agire itoto adafise Imana ubufisa byose bufisa amashuri ubufisa ubwiza ubufisa amafaranga udafise Imana mwisho birakura yangarana arawutagera niyo mpamvu ibyo mwakora byose senga musenga imbere gusenga musenga muri ko murasenga musenga n'inyuma yo gusenga senga isuka nihiri musumari kwikwikiranira inyundo nihiri umuhini nuhuri byose birakeneraniye nakidafisa akamaro turi ingingo za Kristo twese ariko isuka ikwikiye iragwingasi kapfa ngaho ishyamba rikayidugirako kandi isuka ishobora gusitura ibisinde isuka ishobora gukuraho ugwiri isuka mugabi idafise amaboko ayikoresha isuka iragwingese ishyamba rikayidugako ikabura ijambo kwani ku mwana w'umuntu yafite byose agatakaza amasengesho isi iramwubararako akananizwa n'ubuzima none uza niyapfuye abahungu ba Obedi-Edomu bakakirira bagatunga bagakugwa kwinzara kuko se yabigishije kubaha Imana ya Isirayeli ko niko bitugendekera bitubera bibi rwose iyo Shetani dutayika tubwira ngo noneho murapfuye ngo noneho ugacugira ubwo bukagomba guhunga mungaya kimajije maguru hungu jaye abarozi nitubahunga abagabo bakaze kiretse umugabo gwanda kukakubira mwijoro kandi muba musangiye ubure mugasangira amaranga mutima kukaba kwabira mugahuza amaraso bisigaye byose murahunga iki mufise Imana iteye ubwoba muri mwebwe kwari byineza igihugu kizokwemera ndugavuga ngo igihugu kiragira niyo mwamuguma muvuga ngo urumva ngo nane ngo ngubu ngo Ecclesia ngo byoye ngo yaguharuje Ecclesia igwana n'abantu bajabisha ba Kristo ubu waburi gutuma ba Kristo baja ku murongo Ecclesia igahaguruka Imana nidi ega nairi musi y'ububasha bw'Imana ahubwo muba muri ko mukora iki iyo Ecclesia ibiruka inyuma iyo muri ko muravuga bazebi zebi yayigisha umugabo iki ngo atumugore ate n'abana teke iyo muri ko muravuga imisozi mbe uwo musozi woje kugatakazi ka leta ukagomba ko baba gushaka umera kuri konte wowe witwa ngo iki witwa umusozi w'umupfumo aho karere woje mukaje kuyabaye businza abana batagira mineva batagira ico bargese umukozi wo basigiye ngo ugiye gusenga iyo Mana yinbayani ashera iyo ni kirangana n'igifite ijambo nibicane byatu kubisangangura muzobatse muzosome mutahure musenge byayangaye abanyisirayeli mu gitabo cy'abacamanza hanyene ngo hanyene mugihe habe intambara ya runyota intambara iteye ubwoba yabaye hagati yabo kubera uburyarya no kutuba amategeko y'Uwiteka bagaze igihe ababenyamini barakubitika hamwe urumva ingabo zabo hasigara nk'icicumi cy'ingabo bari bafise baravuga ati nta kindi kiri bushoboke dusenge Bibiliya muri Samueli wa 36 Dawudi yuzuye inunu n'ingabo zari kumukingira zigoma zimutera amabuye dusenge batware beza bakuru b'ibihugu bashikira ngaje nubona kavuyo kaje iherere hajuri munama ukabana makosa yakwagiriye wanashaka na wowe yafise genda mfumuganda ngugiye mu bwiherero muri toilette namuna gusangayo uririra Imana iragusanga igahagarika ya nama nakakavuyo wa munyoro wari kuracirwa kabwa Imana uti nihanya makosa anje nabikoze nk'ikigugu byo nakoze nk'iby'umupfapfa ariko mbabarira gose ntongere mbe mu itegeko ryawe no mu mbabazi zawe no mu budangagwa bwawe urabica Imana igukorera ushobora no kuba uwo munsi umuhazi ukaguma umuga mwinshi bikarangira Imana igaragaje ko ari Imana kandi Imana ikorera mu mbabazi zishingiye ku masengesho dusengera mu kuri no mu mutima kandi cyagi ubabajwe n'Imana ishaka kuyisenga uyibwira uti sinzongera gukora iby'ubupfu n'iby'ububwa n'iby'ubupfapfa nguko urabica Imana igukorera vuga ngo amen wabirambiwe senga byakuzengereje senga byagusesereje senga byakuduhiye senga
byaguteye ubwoba senga imbere gusenga usenga uri kurasenga usengera nyuma yo gusenga. Icyakabi iyo byakurambiye iyo byagusesereje iyo byakuzengereje ceceka. Muzungu yaravuze ngo le silence tue. Agacerere kariyica bakenyezi beza mwagiye gutamba rumeriki bakabahaye mutagaheruka ndavuga agacupa bakabaye mutagaheruka ndavuga akabrosheta karago akavewe ndatuzi nanje nadoze ariko mwana wagize neza kwere utwo tu nitukinwaye mutima ndaturaba nkisha ikintu kizokubwira ko Imana yakwishimiye irabanza igacinyiza nda yawe. Ubundi yeze nzi nk'umukono kuyangana ngafunga nk'amafungo nkabona ibyamwa nkabona amata nkabona inyama nkabona nshaka kwigura kaboke sindakanye nagira mbabwire ko ibyo byose ari bikomere by'umutima mugendana ndabarahi ni nk'ubu je nk'uno vuga ngo meruka kurya inyama itari kandi ndazisoma inyota meruka ko basi narasabye navuze umunsi umwe basi ndokumva inyote basi fume nihangana numve nanyote narayibutse ugiye n'Imana nidutera n'amakuba yose. Mungu wargi uvuga utabandi babashikira babigwa cyashishikaye nawe kukunzi ibintu biri hagati yawe n'umugabo wawe. Gyandu nibikakurya umutima n'ibyakanya gatoyi. Birashaka kumara imyaka 50 utabiriwe anango yarongo w'imyaka 7 yonyene ngo araheza amara imyaka 80 ari umupfakazi asenga yisonzesha korera Imana. Ikimbabaza nibaravuga abana bana ngo upfu muvuga ngo ari karera abana. Mwabagore biremera himurare murashishitira ibitsina n'amabere byanyu ngo nimwarosika ibabira muhave mumena ibanga ngo none mugende kwikinisha no kwigira ibyo bintu bireke biremera. Iyo byakurambiye byagizene nutaha umubiri wawe guceceka nutaha amaranga mutima wawe guceceka birangira uguye mu cyaha kandi gihanwa gusomba ibindi. Icyani kibi icyani umwambiro wa shetani tugatorera umuti w'ikibazo cyawe mu cyaha nugatorera umuti w'ikibazo cyawe mu kurenga itegeko ryo witeka ba Meshaki ba Abednego ba Anani muzobura ijambo imbere yabo mwitanura ry'umuriro rwose imbere y'umwami agaba kaganza kica gakiza. Baravuze ngo twopfuma dupfa duhogwa kuba itegeko ryo witeka. None natwe kugira ngo urye uwambare ugirene none mwari muzi ko umuntu ashaka kubaho imisi n'imisi atunzwe n'amazi. Je mbabwije ukuri kintu namaze kuromara kaco cambaye ko no mu Barabu mfise nk'ubigipande cy'ikijumba nkaba mfite n'amazi cyangwa afite ikiyiko cy'ibiharage nkaba mfite n'amazi cyangwa afite igitumbura nkaba mfise n'amazi cyangwa ngafite ikiyiko cy'umuceri nkaba mfite n'amazi cyangwa nkira apple nkaba mfise n'amazi. Simba hendo gumunkuranya kuri ibyo bintu nobaho maze kubigeza cash hafa kuba yongere kwa amazi ntuyangerere oya yamukwa ngana amazi meza ucuma n'ikintu kimwe gusa wamikira kimwe mbwikira singikunda ikintu kiri secret ikijumbu kiko cy'umuceri cyakiko kibaga pana kubimera rimwe uzuma dukeye tushobora gupfa kandi none ubwo buzima wo bubamwo imisi irenze 40 navuga ukwezi n'igice watoye yindi strategy y'ukubaho. Niyo mpamvu imisi 40 dusenga twisonzesha Imana itangurana ikintu gishasha natwe. Niyi misi 21 izohera hari ikintu gishasha Imana yazanye mu buzima bwacu. Abizokubita ku ntoki nibabuze nompri nabizopfumbatisha nibabuze. None ndagushimiye wewe mu makuba yawe uraceceka ariko guceceka si guceceka n'ubugome guceceka ni guceceka n'ibikorwa by'urukundo kandi
kandi bikorwa by'urukundo si gutanga inzaba atazufishe, si gutanga amafaranga atayufishe, ni kuba umunyakuri ugatanga icyo ufishe. Hari utazoha amafaranga ukamuha amaboko. Hari ibintu byo kujya kugurana amafaranga ngo mugiye ku manterema, ngo mugiye kugandaro, ngo mugiye gukota imvutano. Genda wambaye uko wari umeze amafaranga uyareke. Ucugana niba udafise amafaranga bindi ugenda umufashe ibikorwa by'amaboko. Natazogushimira Imana izobona icyo wakoze. Mwige kuvunja inabi neza, mwige kuvunja beja icyo mushoboye. Icyo uronera gikirisha icyo ushoboye kandi icyo ufise. Umushitsi akugendeye udafise ni ngombwa ngo utamuzimanya akayeri ngo yokugaya ngo abamama baruguru niba baza babyenze babizanye. Ayazanye ugwagwa muzimane kugwagwa, yazanye imeke muzimane kumeke, yazanye umuceri wumweko mugabo yagusanganye ibijumba atacagiye kure cyo kurya muhibya gusanganye. Yasanze utubika wavubi nawe utubike nawe, nashaka ntazogaruke cyangwa agenda bigusumiye. Nzokuzimana ibyo usanganye, sinzokuzimana ibyo nguranye kugira ngo ubone ko ari cyo nshoboye. Iki nimwamwimiriye ko Imana ibashobotse. Byo nibyo biriko birasanya ningo umugabo afatana n'indaya cyangwa n'icupa cyagira stress akirengagiza gato uyu mugore ati ndakwereka ko nshoboye, wari usuma ibirana nanjye njya gusuma inyama, kandi ugasanga asumye muri ntiza yo mwishira hamwe muri ibigugu. Ngo reka abone ko kandi rero nimumve ngo ndababwira nanjye byambayeho. Abone ko jensho ushoboye iki, ushoboye genda ureke kwa kideni ukora ibyo, kuko ubundi nujya kwa kideni ugomba kwereka mugenzi wawe ko ushoboye. Bisigura ko ubuzima bwawe bushize mu kinogo no mu kavuyo. Yajabaza kwita kuri umwese kavuga tujya musi yabishoma niho narindi. Puruto umugabo yiyubashe niri kuteka ibirenge ibyo ashoboye gusuma arabigutana nabikuriye. Ceceka. Aka gacerere kafashije Burahimu igihe cyose yaguye mu ntege ntiyagenda ngo agume Uwiteka ntiyigeze yiyunga n'abanyamahanga nuko Imana ikiramudiya. Burahimu yaramaze imyaka 10 Imana ikiramudiya. Mu gihe Sara yamuhenda ngo ryamane n'incoreke yagaye akabyemera. Icyo Imana yakoze ni gikinda bapfinze. Imana yakimwicecekera burya wari umunaniro kuri Burahimu. Burahimu nawaceje mu gacerere mugakomeza gukora kuzuza inshingano ziwe karabasuku neza. Byarangiye Imana ari yije kumusanga ngati Burahimu we basi tugendera imbere yanje utunganye rwose. Iyo ari mu gacerere katari mu bugome karimo kuzuza inshingano, Imana nayifata iyindi ntera yo kuza gutabara ubuzima bwawe. Ariko niyo wajwenga yiwanyu, niyo watebye kurongo, niyo umugabo yagutaye, niyo ibintu byase, niyo amadeni yananiranye, ugahirahira ugaca ugomba kubikora uko byumva, Imana yakwicecekera ati koresha imbaraga n'ubwenge bwawe. Birangira umaramaye canke bicekutse ibyawe. Isaka yaricecekeye. Imana bari yimusanga muzasome mu gitabo cy'Itangwa 26. Irambye ati Isaka naba mutere bakamuzibirira amariba bakamwigenza k'Abafilisiti. Yakoresheje indwara yitwa guceceka. Nje gituma yavuze ngo Imana yiwe ni muta naniko kandi mute rakoba. Isaka yavuze ngo Imana ni mutera ko kandi mutananiko. Imana iramubonekerera musanga atani gitambara atamba yarabitse. Irambye ati Isaka ndi Imana yaso Burahimu nzoguhera umugisha kuri uyu musozi, n'abandi bahunze we ntuhunge, n'abandi batewe n'inzara we nanzara izogukubita. Isaka abona kwiga kuvugana n'Imana yabyigijwe nande Burahimu nabyo yamwigije. Yamutwaye ku musozi wa Moriya baramukomerekeje, baba baracanye Musara arapfuye. Burahimu abayigire kwa Ketura, Isaka arasigara mu nzu ya Burahimu na Sara. N'Imana yamusanzira amwigishiriza. Yakobo niko byagenze, yagumya awuzagirika mugi Imana yamimyigishisha igitangaza. Ginza riteye muri Kanani bakaja gusoma muri Misiri. Yosefu yarariwe nabiwe yaramwigandari yaragizene. Ni musi yuko yagumije Benyamini agapfindo bupfindo, akabona kumenya ko Yosefu akihari, akabona kuja muri Misiri. Nukuvuga ikigaragazo kikuzengereje. Iyo utabona intandaro yacu kumva naco gikorako, tuzogombe kuzubaririkiriza ngo ndi bigenze gute. Abo barikiririza nuzi imibabaro, nuza gahinda, nuza gacinyezo kawe. Ahubwo icyo ukora ni igiki wewe, sibyo ungisezerano n'Imana mutsi wo mu gacerere kawe. Imana yagusenga avuga ati nono kuri umwana wanje wiranda ninde ndaguha wunda kwigisha ngo uza
nkuyigishirije. Dawudi yavuze ngo unyereke inzira zawe Mukama ukandi unyigishe icigisho kimfasha guhurumbira amategeko yawe kuko ijambo ryawe ntazigera ndarihemukako. Mugacerera Imana iragusanga kakwigisha bwati mukobwa wanje, what are you doing? Kakwereka ati do this, do this, do this. Yes. Nimukaze mwijogota ngo muri hose mugaragaze ko mukeneye abagabo. Aho muri hose baranababwira ko murindushe. Aho muri hose mugaragaze ko mukeneye abatubanga. Aho muri hose mugaragaze ko mukeneye amakrendeye. Aho muri hose mugaragaze gushikaho umugore urugo rumunanira kubaka ngo abandi bagore babahake yiyi. Kaya y'umugabo ni kuzuza inshingano. Kaya y'umugore ni kubaha umugabo wiwe akaba umutima w'urugo akagwanira iterambere ry'urugo rwiwe no kubishugwe mu rugo. Apana artificiel biduterura tukatwara hariya mwibaraza tukagarukana ngaho. Kana ugande abagore ngo abandi bo mwarahiriwe. Aba nimwe abaganira umugore wa mbere yaneje kibazo. Nubona gare yibazo office. Inzira zose yantoje zahinduye izina ryanje. Ningira ikigorye kandi kubera iki wera bibereye yarabikora bikemera. Mbwa nabwo je nabikora ngo byemere kuko umugabo ni yari we mugabo wanje. Hari abagabo bashaka kudigera ubushira soni bw'abagore babo canke iki ko umugore aje mu kabara kagorobezayo. Ngaje umugabo ni yari kubyemera n'ibyari gukunda. Ko yari yandongo yatari komeze. Tubana atari komeze muga kubera amanyanga yiwe no kuzagenda kwiwe n'ube gito bwiwe ubonye umubabaro mfisha kangira inama tibuza hamwe n'abandi bagore kujamwe n'abandi bagore nawe mupfunda umutima bituma nakawa gahuka ahubwo aratekera aragenda iyo apfuma hagomba bazi ndasigaye nawe gati basozozo ukoze abana bareke kumbaza papa maragezuma ntiyagarutse. Ariko kutagaruka kwiwe yari inzira yo kubicondi nico naremewe ko bacu. Nubaraciruka ubu. Kandi aciye imyaka irenga 10 kandi nta mubabaro nta gahinda. Ibyabana nija byose abishira mu gacereka mbabwira ikintu kimwe sibyo. Nigaza kubabwira ikintu nakivuze gishaka kunkwegera mugana cyo nkwegera taco kintwaye. Kuko sinzibika mu ikintu nakimwe ngo ndiko ninyi imbaraga canke itegeko ry'igihugu. Kuko itegeko ry'igihugu sinshaka kuriviora nuba Imana. No. Kuko mbande umurundi kazi yisobanukiwe akeneye iterambere sibyo. Ngihugu ciwe c'abavugiro ko ntuzo navuga ko ufise iterambere ufise ubwisho bwica. Nigaza gusenga mbwira Imana ndabwira ati Imana ni gute wama ko maze kubona ko bidakunda umugabo maze kumbwira ko meze nk'ishati yambaye mu busore bwiwe yaramurenze kuko ubu no kubyibu yarabwibusha sanetse na icyo gari yonze none yahitaye muri toilette nta n'umukeneye yigabiye ati none iyo shati maze gutonderwa kwinyo ati none nakongera kuyambara nenda musabye twongere tubana ndabwira ati madeni twariye yose je nagiye kupagasoma barabona narayarishe. Sibyo kandi je naho ndogaruka no mu fonctionnaire naco bintwaye nzokora no mu privé mfise 7 nziza je kiri kuri mu yandazi kwimeze neza ndabizi yuko je unsabye akazi nane kuvuga ati negeranye abana muri quartier je guhimba akazi zo ni Imana yamaye gusa nagize kibazo cy'umugano we tutabihuruza akacabona umenga nakagaye mugabo nawe nakagaye nabanze tuzishingano ntitu none wambwira ngo ndakubahiriza dushonje ndagenda nkakora ibyo nzi gukora ico nakora n'ubumaraya mugabo kuva ku kazi ngaja kudandaza kuva ku kazi ngakora ibitumbura nkarondera isoko kuva ku kazi ngakreya restaurant ibyo nusuburenganzira bwanje mugananje bwaramuvuna ariko kugira bimuvuna yavuga ati mugora wanje garagara nko mu fonctionnaire wegera abana ratio nguyu umuceri n'ibyaraga ngamafaranga yo kuri hinzu none ibyo bimaze gukunanira mfise impano ndabikora angora n'umuryango w'abantu 10 mu nzu kandi wawe urigira ukaja kwa mushika ukarya nanje njaye ko data ahantu hambere mfise ubungiro ko ari mu ntara ya Murambya nacico gezari kizikiri ntara zitandukanye narimba ndi Gitega wewe yari ntara ya Gitega yinyabye nkaka bashikiye ku bashoferi bagenzi we yinyabye nkaka bashikiye kwa mushikiye byagenda gute nanje narinyabye amaberebere y'abana bwendero nukuvuga ikintu ngomba kongera nigiki maze kubana byasakangiranya ninyo ndavuga ni no niyongeranya ninyo nije ntunza abana je ntunza umuryango nawe
agwaye ndamuvuza, afunzwe ndamufunguza. Wewe nanije ntashoboye no kuvuza n'abana kuko hari byamufashe nabyonzi amaze imyaka myinshi mu bushomeri. Nimubana n'abagabo banyu bashomereye bagashomera, umugabo ashomera na permis de conduire afise ancienneté y'imyaka 10-15 mu kazi, ndabaraye n'umuvumo bukomoka ku byabyo byishije. Numuvumo w'isakuru kibi cyangwa kujya baje bakwiwe cyangwa ubunebwe bwiwe cyangwa ubwibone bwiwe kwineba guzara umuntu avuga ngo sinokorera ubundi ntiwokora ubundi atacufise nawe atani ushoboye gukoresha. Mavura mvuga ni noneho nasika igisuzuguriro maze imyaka ari yanaye mu 2014 banaye musabani mu 2021 mumva cy'imyaka ingahe imyaka maze imyaka sinovuga ngo iki ni iyi myaka 2020 maze imyaka 3 mu bana mbayeho ntabirana ntabana n'umugabo ntonza abana banje neza njwa no gukora imigambi naho noguma nkorera umwarabu noguma nkora imigambi jewe nka murundi kazi yisobanukiwe abana banje bagakura bakiga n'ama university nkubaka n'igipangu canje ciza nigiki cyo tuma umugabo asuzugura ko abigwa wapi cyo kiti maze kubona byasi nabwo nimbwinsaba icyo ushaka nkiguhe mugabejo utaneze imanuka nari ndaguteze imanuka ndavuga ku Mana kuko ku bantu ntacyo mfise nokora ni ngombwa avuge uriki sero mugabe byamatwama nibyo bizogaragaza abo turimo. Sinumva mpanganye n'ikirere cy'abantu numva mpanganye n'ikirere cy'Imana mwisi bitagaragara. Ndabwira Imana kujya wamuje nawe hari abanyakigana benshi aba fonctionnaire aba intellectuel buryo umugabo w'umu intellectuel aragira kantu kibanga imbere y'uko awukana mugabo abagabo bagwiza tunga abagabo bikorera by'abagabo b'abashoferi kwawukana umva umenga uri n'imbwa ababo barabyaye hanze abantu umenga none urumva agaciro ko umugore wasi nuko nakubyariye n'umwana mugabo we waje kubyara umwana wa gatatu kandi ari umusore yabona n'abandi yarababyara abakobwa babyaye ko bakimenya ubaza ngo agaciro bufise nakara bisaba ko abari umukristo akaguha agaciro cyangwa ugasaba ko nawe umunyabwenge ukihesha agaciro kandi atakarenganya ngize. Sawa ndabwira ntisaba icyo ushaka arasaba bisanga bisabwe ko abansabye ubutunzi kose yasabye inzu mfise ko credit ya 10 ans 2 asaba ko ayigurisha kandi ntagomba kumukonora ko amafaranga yakoza pana kuyibamwe no ndabwira ni mabana nakibatse kuko abana ndibazoce bapanga igiteka bameje ndabashaka umujyi wa Bujumbura kwa murumuna wanje nyame bisiga bitore ndagusinya procuration natanze procuration data nabo tuvukana baramusinya inzara yikoresha ndavuga nti nta kibazo ngo ya kabisa unimfa nzipfire nabi wegenda gutsabirwa n'uwundi amwe kubera rangize ibyo jambo sinamaze ati ntishobora gusubira nawe ya ndaho kuko naramaze gufata decision ndavuga nti nzorongorwa n'uwundi nzokora ubutuma nzogumukunirera abana nzotunga nzokena hamwe ku buryo bw'uko utazovuga ngo ari kintu ari cyantwaye yakinagize asaba ico byasabye byose ndayimwubahiriza tuganira ukarangira audio ko nimbere y'ijuru n'isi atacazonyagiriza ndamusabye imbabazi ku byaha byose ndamukoreye nagize ndavuga nti okay Jesse nari njeje kuvuga ngo byana gukoreye nibe ko ari wowe ntaye ukana mu madeni ukagira iki siyo revo nari ngezeko kuko twaca duharira cyane nari ngeze kuri revo y'ukwemera ibyaha byose nkabyikorera mugabo nkarabico muzanira amahoro nico nzanira amahoro ndabyikorera nuko rero mu 2023 maze gutangura kwigijambo ry'imandi mu barabu sibyo maze kubitangura nkabona ibyamwa nkumva ndabinezerewe nkumva ahubwo nta n'umugabo yoba twaba tukibana ngo byemere kuko ndi responsable ngomba kugera ibintu byanje ngomba gutunganya indero y'abana ngomba gutunganya indero y'abandi bana benshi nzorera ngomba gukora ibintu mugabo mutabihurije karavuga ati ibi ngomba amata munabishira mu kuboko kiretse Imana mvuga ni jewe sinziba kuko ibyo ngene sama etaje nzubaka sama veuti imiduga myiza bizondanga no ni mitima nzubaka n'umunezero nzogira aho nzoba nicaye ntuje nigije jambo ry'Imana nanje numva ko rimera numva uwo muhamagaro ndawunezero kandi numva niwo nari mfise kuvana kera ndavuga sawa none Mana je ko mbona ngiye kubaka ibintu bikomeye uwo mugabo akaba amaze kuba nk'icihebe ashobora kugutukira ku mugaragaro ashaka kuba ataco yubaha murashaka gufata n'umusasedoti nawe mufatana nikosa ntuzo mukira urubanza uzokwiherera umusabira ikigongwe ku Mana cyangwa umwereke Imana bw'umutungero utoka Imana yakudiye kuko afisho budanga murashaka kubaka n'umusasedoti akavuga ati mvira munza akamufata mukaniga agafata ishetse ngo agira mukubite atacamusanganye umuntu aje kukiriyo kugandara nkuko abari umuntu atagira indero afise imivumo iteye ubwoba murashaka gufata mu rubanza tujya mu mwake mikro ni cihebe ntituvuga ngo n'umusazi oya kubaho Bibiliya yedufata mwake bari cihebe giteye ubwoba umuntu ashobora kwaduka
noneho n'abagabo bakubitira abagore mu nzu agahatuka umugore akamumurira mu ibarabara ubu abari umuntu umva sinzi akantu ko kwa nabonye ko umuperezida araho yavuze ntarinze kuvuga izina avuze ngo mbenga imyo migabo migumi ndabango ngunje nguje namwe n'ibindi bigabo ngo bibamumenagura yabivuze ukuntu bagana ibishagaciro mugabo byari bitwengeje gose nakantu nabonye ko ariko karasirikira ku rubuga nukuvuga ari kuri umunsi mukuru nyene w'abagore nukuvuga ndavuga nti uwo muntu none ni giki cyo takaza umumagaro muri jiwe mwana musabye ikigongo namuhebeye ibyiwe byose n'ibyanduhije none ndavuga nti nyereka kunyemera umurimo gukorere kandi uzonyoke ku buzima bwanje yemwe gabaye Imana ibikore nukuvuga rero munyuma amavura mbwira Imana none ko ibyo ngiye kubaka ashobora kuza kubishenyura yitwaje ko ata divorce mfishe Ecclesia nikomera kugusinya divorce ngo bandanye ubu mu Kristo 2 jewe ubwanje nawe Ecclesia tobyemera yoyo nubundi sindi ko nkora nkoreye kuri ordo no oya je kwijambo ry'Imana shingira kuri Bibiliya nani kindi kintu usibye kutarenga itegeko ry'igihugu n'itegeko ry'Ecclesia nta kindi kintu oya ndigikona basi hariho Eliya abasasedote abahereza nk'ukari je ndigikona kiza kugaburira abakeneye gufungurirwa baba bahanuzi baba baki ndavuga nti none ubuzima byobyo nibinzo bigenza gute ndavuga nti no numva n'ubundi barambye ati rari byo bintu umuntu nuwagose ubwamera z'amategeko ubwa kabiri w'incuti ubwa gatatu mfitiye imuwe ubwa kane razo ubuzima nandi mu rugo numva ayambye ati yamari byo nikurakora na usenga Imana ibigugira bireka bigahanwa warukwiye kuraba igihagararira ndambye none ko atabutunzi bugaragara avuga toya tico nikindi kintu cyandagenda ngira isengesho ndikubabwira ko ibibanarije byose byakundumye byose senga icyaka bigira gacerera njangira isengesho mbwira Imana ngo ndiko nabwinge nisengesho n'agacerera bikompletana byuzuzanye mbwira Imana ngo umva rero Mana nanje ndi mu murima wawe nubona nubundi no bikora bikagera kure akaza kuvyitamo kabishenyura urabireka nubona nijenzo banaguhemukiye uranyicuha shira ubundi abikurikirana byandi ko ndarondera sumurage w'abahungu babiri aba ndiko mbasomesha amashuri nk'abagaburira birahagije niba bimbwa ngo mama zonyubakira nzobereka inzira sa gukunda akwereka aguhigera ati genda uro bifaka kwigisha genda bayiro ndabaraye nakintu ndiko ndabahunja kaita na Christian Bahera kuko mbitayeho nibiga amashure nkihari naho no banapfuye ndazi nibo buri kibarihira pe oya ico ndakizi kuko bari mu minwe y'Imana kanatsinda sindi wo gukenyuka wabi nukuvuga rero icyabaye ni igiki zigira isengesho nandikira gaketi Imana nakabonye ndege ibitwandika tukabika nakabonye ndabwira ntumva rero Mana jewe kino ngusabye iyo divorce nawe uragenda uyirondera sinzigera mburana n'umugabo twabyaranye enyabiriye ku mugaragaro tukajana kuri atari ngiye gusoma igisomwa patira kadusezeranye sinzigera mburana nawe kubera iki nanje nigeze ku munyantege ngo warantoye ungira umutoni wawe ungira umwana wawe unkura mu bantu kuko abantu bose nabimana mugabo bose sabana bimana umwana w'Imana n'uwuzuza inshingano Imana imushaka ko kuri yisi ntituzuzuza ijana ku ijana mugatugwa tubyuka arico dushaka ubundi abantu bose ni nk'ukubasi twese turi abantu ba president mugabo twese ntidufise adeni dufise karanga muntu yanditse ko ngo so ngo ndayishimiye Evariste no mugabo twese turaba mu gihugu ciwe aratugaba aratuganza aradutegeka n'Imana nuko hari abantu bayo ariho n'abana bayo umwana nakugwa niyirukanwa gishishungwe cyaragarutse gitoruko niko ruka yanditse niko Kristo yavuze mugabo umuntu arirukanwa uraba umukozi uraba umuhate uraba umuki urirukanwa uraba umutsamu uraba umugabo urirukanwa nikuvuga rero ndavuga ntiyo nawe ugenda urubanzo rumburanira uzome divorce naburanye nubona ikenewe idakenewe ubona ko kuko ndazi ko umugabo njye n'inyangabungayo ubona ko ataco bimutwara uzobyireke ubona ko ico byotwara uzome divorce mugasinzoburana kuko naho nzoburana bazompamagara ibyo bazombwira byovuga nzovuga yego kandi si byiza ko wemera ikintu kumugaragara ko itari cyo nkuko biba byiza ko kirefiza nanje ko kirefiza nandi bace bagusaba ibyemezo byemezo ni yamabanga yo kuburiri ni yamabanga yiki ni yamadeni namaza kuriha ni kwa gutanwa abana ndayo kandi n'umuntu atari genda bareza ari Imana ibireze ibintu nk'ibyo
Imana ibyandikano nandi mbyandikano ndabiyibikira ndabihereza cyane igira ngaho ubuherutse rero sinzi ikintu cyabaye inyuma y'igicaniro cy'Igitega nyuma y'uku kwa kabiri itariki 14 zo kwa kabiri niyo twagisozereye ku gicaniro Rudutera 13 na 14 sinzi ikintu cyaje nuguruza konte muri nena ruguruje konte muri banki barabimbaza ndo barambwira ko atara kibazo mfite aho simya nshobora kugira uburenganzira kuri buri kintu kimwe n'abatanze ko sawa umugabo iyo ndabiputse kare sawa mugabo sinzi ikintu cyabaye ndabwira Imana ni jewe simpangayikishijwe n'ibyo no kubaka bifise valere oni kwera umugabo gende nimangayikishije oya mugabo wose bakaneka rero hagera kimwe nsanga kigoye kuko hari ibintu usanga bikeneye titre de propriété niho rero je nicecekera je nigumiye mu gace navuga atabo bantu nibivugire Imana ishizokora bivuga narasenze ndandikira Imana mugabo munyuma ngoma mu gace rero nza mbona neza na neza ikete ngaha muri studio izanywe na murumuna wanje yanditse ko ngo Anita mu kirunduko nyene ndavuga ni ikete n'ijyane kubera ari abakristo bari bamurungikana envelope zirimwe bitandukanye nkamanikeka mu bakristo batatu bakunda ko murungikana ubwo butumwa yamagabo bisanga ni ikete ryo muri yanditse ko divorce ko namande bayanciye jewe mu buzima bwanje mugabo arigiye nigeze kugera ndi nga mu Burundi ico gihe sinzi umugabo yari telefone mugazi ngo telefone muri umuntu wanje ko nakoresha amanimero yahora akoresha ndi hanze ndabwira ni bega nurakena kurongoroke kuzambana usinyire divorce nzoza divorce ndigusinyira cyangwa uzani ibipapuro ndakuzuritse ni cyese shaka kuburana nawe kuko nakimasa abantu bakeneye imbayitike bakaza ukeneye ko muwana nabo bakwemereye to ukeneye ko bakuramutsa ukeneye kubaramutsa amayira ruguru yijana kwijana buri favor yawe yose ari cyo usaba n'ubu umbwire nguhereze kuko nanzi ko nikiranoye nawe amatongo yiwe naco ndahiga inzo naramuhereje nta kindi kintu nakimwe jewe mpiga kuri aramwe ngo nawe uzoyinsabe ngo ukunda kijijwe singira mu katolika ukandi wacu ntibatwemera gusaba divorce ndambwa nawe rero uragize ingorane je sinzoyigusaba jewe singeneye kuzogera tasibe n'undi mugabo naramaze kuyigira byaraheze byarakunze ambwira ngo bon nabwira nego kuko nanzi ko etasibe nagize niyo nagize no witeka yo nayo ni vise sense unique nukuvuga rero yo kumukoreja na kujana ta undi muntu numwe ari hejuru yi usibye ni kuri havuye ingingi fatwa n'Imana kwese ndahe shike nuko bategeko cy'igihugu itegeko rya Kristo itegeko ry'amadini yose kuko n'abakristo bari amadini yose icyabaye nigikuba yagateka kazi na muntu basi ari cecekera nandi cecekera ako gaciro kabyahire ryo kete iyo kete jewe mugabo mbanza gushuha mu mutwe ndavuga no mugabo yambeshe kwanza yanditse ko ngo abana babiwe ngo nimbishaka ngo nzoja ko baraba ndavuga abana kuvana mu 2021 mu 2020 nani kandabiri yawo nanamire vare nani kandi nani byo ndamusabye agwa niyo babonye bambara avuga ngo kandi gwandi murabavere maraba critique ndavuga ni none uwo muntu ibintu bimeze gute numva ndacanganike bari nga sayine zijo cyo genda nizamubya sayine zijo natanze numva ndacanganike yongera andika ko ngo kandi ngo sentari bwiweje aho gari ko nakashi ngo sentari ngibwiweje ngo isanga ngo umugore ngo ari mu makosa ngo yamuciye amande ndavuga ntibiyo byo rero ni attract none banciye amande nyamande na yarishe basireshi mvuge ati naje amande resiri he kuko amande keshi usanga yari yakwikone ya leta bagaheza bakayishikiriza uwo oye ayamerita ndavuga none ibinabyo naje sinoceceka kwera ndavuga nakana karenganyo gateye ubwo unyene rajanye undi mugore barahura nacange habaye iki kinigi turire ni kepo problem mu buyenzi sanga hariko kashi sanga hariko ngumusekreteri sanga baravuga ngo biciye ngurubanza kandi sanga ico gihe baruciye nari ngaha mu Burundi ndavuga nibi mu Burundi biraba ndavuga ni jeke kintu nzogitwara ariko gatandatu nzogitwara ejo kwa Mungu hari ngo kwa gatanu nzogitwara kwijwi ryo gutungana kuko araciye nk'umunsi umwe ari nawo wahorosheje ijambo ryanje nzokitara twara kwira DJ ryo gutungana ndakibaze numva uwo munsi nkagomba kubibaza mugabo mbaza uburuwa ncishije ku wundi muravuga nero umuntu yanyituye arambwira ati yo atuwo mune tiyo reka tiyo hanwa acha nambwira ati runaka yabisinye ne nsanga nibyo byanditse kuri gwa rupapuro
umuntu w'Igitega ko byaciriwe muri senare y'Igitega nibyo byanditse kandi nayo mvise itashipire niyo nagiriye mariage ndamubwira wa mugabo ndavuga ni ibintu wakoze bishobora kugufunga ni kukaya n'amanyanga noja kwitwara aho ngo nangu uja kwitwara ngo ngundi ngo niwashaka divorce ndavuga ni kosora basi nikosora ureke kwandika ngo abana babi wabo ngo nzozandaza kubaramutsa kandi babi wanje nikosora koje nabyo ngosora Ichakabi kandi yaciye ava no ku murongo nk'ano baracirukana byose ichakabi lawubwira ni ikindi chakabiri ayo mande banciye iyo konde ndayatange ko umbwira n'igitigira unyereke naho nasinye kuko sinyatire yanje iri unique n'abantu baketusangiye sinyatire ko sinyatire yanje bamwe izina ryanje kandi uburyo nandika urudome A na N iyi Anita n'uburyo nandika A biragoye gose si abantu benshi bobyandika sibyo kandi n'ahantu ndayishira n'imirongo nca iragoye ko ndeca ntayaruye muga ya Maria yindi nuko gukora sinyatire nize banyimye kimire ikora sinyatire ntibari byari bwakomere nk'ubu ngo bace bakwereka nk'uko ngo yiganire sinyatire ubu basitera mbere terariza bakamenya ati biranga umuntu ni bwishi cyane nukuvuga rero ara munyuma niho ndiko ndasenga ejo rero umusi ejo niho naza mbona yo nigeze kubwira Imana ngo ime divorce ntarinze kuyisaba ime divorce ntaburanye n'umugabo wanje ime divorce ntagirije umugabo wanje kandi yime ku buryo bw'umutekano ku buryo bw'uko ejo naho nopfa atakavuyo kazosigara niyo nashaka sanga Imana yamaye icyo nashaka muga nanje sinagira ubwenge umbikurikirana nuvuga ni gasengeshe kumwe n'agacerera uko je narabisabye Imana nongera ndacereza kuko no mu nyuma benshi umuryango wanje batuvukana barambwira ngo ibi bintu bitagira divorce nimbora decisive kutazongera kubana no muga ngumva ko mugyo nareme watarimwe ko muzombana nigisha mongera mumbona ndiko ndabona imbere ya sentare none mwumva agaciro ko gusenga nusenga nuzosenga ufikinata kuko icyo usabiye Imana mu isengesho ushaka kubana umenga ntanziri hari yuko agishoboka mugaba Imana ikayibona none nk'ibyo wewe wovuga ngo ngwiki ni igipapuro ndakiryamanye ndagimisi kiriko kashi bisigura ko kandi nawe ubwiwe ngiriko namuvugisha yaransiguriye audio nyinshi ahubwo anyereka n'umubabara garukana byabi ndagirane ndavuga ni none ubu muri binini yo birangira akuke telefone ani deconnection ndavuga ni abo niyo nagaruka rero nagarutse ryalejo ndiko ndazingura agenda nzambona aho nabyandikiye Imana mu byo ndagusabye uzonkorere uzobinkore mere y'umunsi uzobinkorera nubona ugiye kwinyinjiza mu iterambere by'ibintu bikomeye byo shobora gutuma umugabo neza akavuye uzocuma divorce kandi sinzoburana byose ngashiribanye wovuga ngo ndi kigrofa none Imana ibikoze muri cagenyene bisigura ubu nanje ngiye kwishuza Imana ni marero ryaterambere kimenyetso wagishize mu ryaterambere so bashingana bapfaso ba Kristo ni musenga iki kibabera ubuhamya ni nayo ni musenga mumenye ko icyo mwatuye mu isengesho niko Bibiliya ivuga muri Matayo 15 murumva ko amajambo Kristo yavuze ngo nuwaza kubwira dati ibyo ukeneye byose ucuzitira ushime wizere ko ibyo wamusabye byose yabigukoreye mwebwe aragamije ngo ndacyari imvubyi ngo sindabyara ngo mfise imyaka ingahe none Sara ubundi ni Elizabeth ngo arakaheze gushika Imana ibona ati burya umugabo Zakariya ntamushize kwikimenyetso avata namwabira ngo ako kabito kinjira Imana mucecekeshe umuntu navura cinege Elizabeth kuko ibiducinege bivunagura amasezerano yacu nugomba turuti Imana sinzopfa nabonye abahungu batatu n'abakobwa babiri izo bagwa no ku myaka 70 hari naye y'umuntu araho yavuze ngo nari narariye Imana ngo izompa umukobwa ngo nonira mu mayi uwo yabyabakobwe mugabo baramwangira baramuzengereza gushika umwana w'umukobwa ashaka kuba ariko akorera amafaranga mu Barabu nyina akabura igitenge yambara kandi yasize areze umwana bamubwiriye kwishusha umwana akabura na minerva n'isakoshe kuja kwishura akora mu Barabu akorera amareyari regareyari ziri hejuru mwe muravuga ngo Mana duha amadevize uzobukora kandi noneho ni faranga ryacu rizobe devise kubera ikirizogira agaciro mu makunguru je mbibabwiye kandi sikera disi
2026 na 2040. 14 not too much. Ntabwo ari myinshi. Nuva mera umunsi 2026 gushika 2040. Haburi imyaka 11. Ntabwo ari myinshi, ni ya myaka umugore yaragwaye umugongo, yamara na wa mwana we yayiro yaramaze umwe yazura Yesu. Mata yagenda mu bishomi. Nimutasanga ifaranga ry'Uburundi isindi kugwana n'intwaro hazoba gitwara president eporta ibyo bintu byo kuguma muhindagura no nabyo bunyene bujya biricaga nasanze abiri muri Bibiliya biriko bivuga Trump ubanutsi bwa Ezekiel. Buga nasanze n'umudirecteur mubi nanje nacenda nakibone ko ndavuga ni Imana ikicoco warakinyigishije. Umudirecteur mubi yankiriza umwimbu w'ishure bamushinze n'abadeseye babyumva ubusinzi ko zikiri deseye sibyo ama direction communale au provincial de pays. Nukuvuga iki umudirecteur mubi w'ishure n'umudirecteur afata igice cyambere umwigisha umwigisha mu wa mbere wundi ugafata muri première cycle ugatwara muri deuxième cycle cyatoze nama cycle ubuyagabanutse haracyari yo première ne deuxième kuchika muri sixième ni bibica. Kubera iki akwamenyera abantu kwamenyera matière no mu buntaganga ziwa no mu rwego no mu gize nikagira experience compte. Bintu byose bihora bindukira bijya mu kavuyo. Allo dukomere Kristo ni muzima ari hagati yacu Yesu Kristo nakumira numwe twugoroye imitima yacu uyu munsi yo bihindura icyagatatu. Hajya wabirambiwe byakuzengereje byagusugereje byakuduhiye byakududumbiyemwo byaguteye ubwoba senga ubwa mbere ubwa kabiri iceceka. Nabakara Abraham Isaac Yakobo ndabashingiye n'intahe ngeni sengesho senze ukacuja mu gace Imana irikora simbigishije ingene urisenga nzoribigishiriza muri Yabesi gatatu. Uje kunyibutsa roza bari gihe tujya gusengera mu miza muri Sozera urabwibuka ingoma z'abami cyangwa ibyabaye rimwe gatatu yobu utisengera miga sengesho rijya umusaruro uri mu gacerera. Nikuvuga uburyo bwiza bwo gusenga iyo senze ugashira ngayisengesho ugacuganda ukazamuka kuzuza iby'Imana yakubwiye kuzura birangira ya masengesho ahindutse ubuhame bw'ubuzima bwawe. Imana nikangwa nigiye kuko niyo nyene ni nkuko nari kubona ari gukenyuka mu 2021 na 2023 epuruta na 2023 niyo musaza wanje yaciye apfa kandi twavukiye umwaka umwe. Niyo mpamvu reka mbabwire ni musaza wanje kandi yarangije neza urinze ubona umuntu ari muri komaseze akavuga ati mpamagarira murandabira umwana wanje mushikanje mumabe muri umuna wanje akamubwira ari we mushikira ngo yaye ngo reka kwiyabura ngo urati ngo ihe ngo mubiri wagiye ngo reka ngo bayi ngo murandabira junior ngo bayi ngo papa mumusezerere ngo bayi bakamufata video ari karabasezera bari muri umuji wa Bujumbura kabamagara akisabira isengesho wanyene kukanyuma umwana umuntu w'imyaka 30 n'inganye abarangije neza. Nikuvuga baboni yari karaja ko ari ubundi buzima. Gusa wana ko no ngaho yarakikene kwa mugabo ari karabona ko yari karaja mubari gari umugwiza tunga ya mwari modisi yo ngoko ko yubatse ngorondeye Imana niko nari gukenyuka ngo bandi muri ntari muri mugabo kubona ati icyabaye ni byazanye ubuzima. Okay, nukuvuga rero icyo ngomba kuvuga ni iki icya gatatu zigama ibanga agacerere nabwiye turajya gusengera mu ntango mu isengesho hari isengesho usenga basi isengesho ni ng'ikintu uteye ngaho mwari kibuta kivuga giteye kirashobora kuba muvuga bazamura imyaka n'imyaka. Icya gatatu rero zigama ibanga wumva ko ufise ikintu wadundumiwe kurambirwa no kubengwa guhera usabwa urukundo n'ugwinjiremwo guhora ukora ntushimigwe mviriza mbabwira kandi zigama ibanga. Umugabo yitwa Obed-Edom mwanya wanjanye sindi buje kubasomera Bibiliya. Umugabo yitwa Obed-Edom yari umunyisirayeli. Obed-Edom
yarahunze abaho nabugeranije n'ico yari yaragenewe kuwacu. Mugabe yahungiye igati agenda yiyunga mu mutima ko ibyo bazomukoresha byose atazomena ibanga rishingiye ku itegeko ry'Uwiteka. Isanduku y'umukama ijya kwa bene wabo hariya mubasikiye muri Israeli wari hakurya y'uruzi. Mugabo abandi basigaye muri Israeli baramena ibanga bakanumenga niyo sanduku y'umukama abahungu baheri bapfiremwo bahofuna na Finehasi. Mugabo Obedi-Edomu azigama ibanga umwana wavutse akamwigisha itegeko ry'Isirayeli nka kujya kuba Nehemiya mu gihe cy'i Babyloni. Esidrasi cyane cyane niwe yigisha umuco wa Kristo, umuco w'Imana, umuco w'itegeko rya Kristo. Umunsi umwe gusanduku y'umukama iteza akavuyo uzarapfa Dawudi yagiye kuyitora. Mugakora wari yatoje abana biwe indero. Isanduku y'umukama bavuga ngo nibayijyane bazi ngo baramwishe abari wijya kwica Dawudi abanitegura abone kuza kuyitora kukiri ahita no kukirinda. Kumbe kuko azi Imana ikunda yazigamye ibanga margre y'ubukene sibyo n'igisuzuguro mve kuvibwa mukaza ko bari yakumuhandi wacu no kuvuga ubwo Imana imuhumugisha mu mezi 3 gusa. Iyo wazigamye ibanga ariko ibanga urizigama ushingiye ku itegeko ry'Uwiteka ukari abazigama ibanga bashingiye ku kinyoma no kububesha. Akarorero hari abantu bazigama ibanga, okay? Hari abantu sawa, hari abantu bazigama ibanga barizigama ikinyoma. Ugasanga no mugore abezi ko umugabo waramutinganye nawe ubwe waramwemera bagatingana. Ibyo sibyo kuzigama ibanga urizigamiye ku butunganuke bw'umutima no bw'ibiganza biragutuma Imana n'imibabaro agahinda agacinyizo no gusuzugura. Kane ndasozereye kwiyunga n'Imana. Nta muntu n'umwe yiyunga n'Imana atuba itegeko ry'Uwiteka. Iyo ugomba kwiyunga n'Imana wiga kutagereranya Imana kimwe muri cyo, kuko kwiyunga n'Imana bisigura gusesangura igisokuru cyawe ukabana n'Imana mu kuri kwayo mu itegeko ryayo ukirinda icitwa ikinyoma cyose. Maraki yaravuze ngo nimubona byayangaye, avuga ngo nimubona byacitse, avuga ngo nimubona mwaherewe, avuga ngo nimubona amafaranga atacari bukore, aravuga ngo nubona usigaye witwa ikigugu kandi uri incabwenge ngucutse. Ungeragereshe kimwe muri 10 mu byo naguhezagiye uraba ingene ngukura kw'ibyonyi byose, ngukura kw'imibabaro yose, ngukura gahinda. Itegeko ry'Uwiteka rikavuga ngo uyu munsi kwisemo kungerageresha kimwe muri 10 ni wewe ugemeye ubishira kw'igikumuko mbaye so wawe. Bisigura ko imbere utari umwana w'Imana. Mbere wari umuntu muri rusangi wari cyaremwe muri rusangi nkuko n'inyamaswa ari byaremwe. Menye yuko imibabaro y'iki gihe itagereranywa n'ubwiza bwo mw'ijuru. Ngo uyu munsi ni ubiteye kw'igikumu wemanga ko ndi so nanje ngiye kwemanga kuri kibondo canje nzogutera iteka. Kimana ivuga muri murabizi nzoguha iki? Sawa. Uyu munsi niho watumye umukama avuga ko abaye Imana yawe kandi kuzogendera mu nzira ziwe, kuzozigama amategeko yiwe, amabwirizo yiwe n'ingingo ziwe, kandi kuzokumviriza ijwi ryiwe. Amabwirizo yiwe n'ingingo ziwe kandi kuzokumviriza ijwi ryiwe. Umukama niwe yatumye kandi uvuga uyu munsi kubaye igihugu cyumva kutobyishoboza kutabishobozwe n'Uwiteka ukabicibare ciwe nkuko yabikuraganiye, kandi kuzozigama amabwirizo yiwe yose ko azokugira mukuru cyane ukarengera ibihugu byose yaremye mwiteka mu kuba rurangiranwa no mu cyubahiro ukaba igihugu ceranda cy'umukama Imana yawe mukabikamera iteka ukumenyekana
uguhigwa. Mana we promotion bazanye imitwaro ngaho ku musozi cy'abakozi. Imitwaro yanyu yanditse ngaho Imana ndayisabye yishurizo bindayiteka. Uko kwiyungana Imana ushaka kubikora ujyajyanye Imana kimwe muri 10 kandi kimwe muri 10 mugiye kugitanga mukuri no mu butunganuke bw'umutima nk'uko Imana ibibategeka. Ngizi nzira zine zo gutuma ubaho neza, ni gutuma umuntu yo kwitegurira gusanura ubuzima bwawe. Namba ushaka gusanura ubuzima bwawe igagusanga. Cya kabiri igaguceceka mu gihe cy'amakuba kuko uzoba wasenze. Cya gatatu zigama ibanga. Icya kane igakwiyunga n'Imana uko utayijyajyanya ibyo yaguhaye n'ibyo yagutegetse cyangwa ibyo yagusabye. Nibi bintu binabwange nabizana ubudahangarwa kubw'Uwiteka. Turajya kubirabira mu isengesho turabe Obed turabe inde ya Habesi uko yabikoze. Imana ibaho umugisha, Imana ibishimire, Imana ibanezereze, Imana twagurira imbibe, Imana turinde kubabara, idutere iteka kandi duteturure mu makuba y'ubwoko bwose. Dawa twese ubyagiye mu ijuru mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, ibyo twari twarambiwe n'ibyaha, n'ibyago, n'imibabaro, n'ubukene, n'ubutindi, n'agacinyizo, n'igisuzuguriro, n'ibyo byose bitubuza kunezerwa mu buzima bwacu. Tugiye guhagurukira intwaro yitwa gusenga kugira dutabaga, duceceke mu gihe cy'amakuba. Ko Bibiliya iratubwira ngo igishiza bikiravuga ngo birayangaye ntimuzobivuge kuko Uwiteka mutazoba muzi icyo agiye gukora. Nabyo byabwiwe Baruki mu buhanuzi bwa Yeremiya 39. Duhezagize iyo ngabirano yo guceceka mu gihe byayangaye, tubone gutabagwa mu buzima bwacu kandi utwishure vuba tutaragwabira, tutaragwa isari. Mukama tugabira ingabirano yo kuzigama ibanga, tubabarire n'abatadusabye imbabazi, duhamaze abatayaduhaye, twihangane kugira ngo dushoboye kuronga ubwenge bukomoka kuri mutima wa mwerana. Duhe kwiyunga n'itegeko ryawe, tureke kukuryajyanya kimwe muri 10 kandi ababikoze bakabikora neza ubaho umugisha. Ababikoreye kuri iki gicaniro ubaho umugisha ugwije kabiri kuko ntibayobowe n'umwuka w'idini ahubwo bayobowe n'ubudahangarwa bwawe. Urakoze kuri kuraramira imitima yacu, urakoze kuri kurazana ibintu bishyashya muri twebwe, urakoze kuri uyu munsi w'13 watwigishije iby'indero udushaka ko natwe tukaba tukwemera ko tugiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo, umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Amina. Mani duhe umugisha, mugira amahoro y'Imana, mugira umugisha no mugwiza, mugugwe mukavuyo no mugacinyizo mwarayesagiwe. Komera Kristo ni muzima kandi agira neza byose. Amen.